Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, Timnas U23 bersiap menghadapi Turkmenistan di laga terakhir kualifikasi Piala Asia 2024. Berbekal status juara Grup K, Indonesia berpeluang cetak sejarah lolos ke Piala Asia U23. Dalam sesi latihan di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah, pelatih Timnas U23 Sintayong meminta anak asuhnya untuk serius menghadapi Turkmenistan di laga pamungkas Grup K. Sintayong menegaskan Turkmenistan U23 memiliki sejumlah pemain yang sudah kenyang pengalaman tim senior. Garuda Muda diminta tak menyepelekan lawan, kendati secara kualitas kedua tim setara. 아니다는 생각이 들지만 전년도에 팀에서 경기했는 거 보면 이란도 이기고 8강 가서 호주한테 1등을 지는 거 보면 감독이 그대로 지금 몇 년 동안 팀을 이끌고 있고 하기 때문에 절대 방심하면 안 된다. 그 팀도 남대로 좋은 팀이기 때문에 우리가 잘 준비해야 될 것이다. 나는 그렇게 생각하고 좋은 팀이다 생각합니다. Penyerang Timnas yang mencetak gol debutnya lawan Taiwan, Rafael Struijk, melihat laga lawan Turkmenistan sangat penting. Rafael bilang Indonesia wajib menang karena main di kandang. I think it's just another game. It's a very, very important game, so we don't underestimate them. We take it very seriously, so we give 100% tomorrow, and hopefully we win. Pelatih Timnas Turkmenistan Ahmet Aghamradov memuji potensi Timnas U23 Indonesia yang akan jadi lawan tim asuhnya nanti malam. Ahmet menambahkan Indonesia sangat kuat karena memiliki sejumlah pemain yang cukup menonjol. I think the whole team is well prepared and with good experience. Yes, he's very good, I think.